Vukovaru danas vodile su se žestoke ulične borbe između hrvatskih bojovnika i jedinica teritorijalne odbrane srpskih sela, koji su nastavili čišćenje grada od garde. Jedinice teritorijalne odbrane za sada drže Petrovu goru, pravac prema Negoslavcima i južni deo grada do kasarne. Njima se pridružio i mobilisani sastav Vukovarčana koji je sa porodicama bio u Srbiji. Na Borovo naselje danas je udarila i teritorijalna odbrana Borova sela, gde su se sukobili srpski branioci i Crna legija Hercegovca Jure Fazlagića. U Borovu naselju ima mnogo povređenih i mrtvih. Trpinjska cesta, Olajnica i Suproderica najkrvavija su danas vukovarska poprišta koja su oživela slike iz prošlog rata. Potisnuti prema centru grada i okruženi jakim snagama jedinice Jugoslovenske narodne armije, Tuđmanovi plaćenici ponašaju se kao zveri u kavezu. Originalni sledbenici Ante Pavelića i njegovih Luburića počinili su danas masovna zverstva u ovim područjima. U Supoderici pobili su oko 30 talaca, a na Trpinjskoj cesti i Olajnici po skloništima u kojima je bilo Rusina i Srba i Hrvata bacali su bombe. Oko 19 sati započele su borbe u Bogdanovcima. Na jedinice Jugoslovenske narodne armije u ovom području otvorena je jaka minobacačka vatra. Istovremeno napadnut je i vojni transport koji se kretao prema Negoslavcima putem koji je već bio očišćen od garde i MUP-a.